O tuspa ia umalava na umai le nganga o le tua. Wa manino foi le mana vanga mai o le sili ese i le mafua anga na mai ei le upu. E a oa ilo soifua, e a oa ilo uolanga. Lono lua e a oa iai oe, e a oa iai fo iau. Lono tolu, e fa poto fa sino, ma ta pena atiri ai ta ua mo isi ngā luenga e sili atu. O ta te fesiri ai se a. Au i ta te vava ai le iai. O malelenga uma lava le tua o lo i tono o lana suspa ia. E le alu noa e au noa ma le fonga o Iova. Na feta lai manino ke viso i le fiafi o le paseka muli lava mo na uso. Pa mawina le Ioane iana tu susinga le mata upe suma fa. O fai upe suma le lua. Pai mai le mana vanga ke viso le fiafi nei. E moni o te fai atu i ate o tou. A fai tau te tali tonu mai i ate o Yesu ke viso lea. Tau te faia o mea umalava po o ngā luenga na o faia. E sili atu fo i mea tau te faia na ilo mea na o faia. Langa o lea la walu i lok tama ma lo tau tama. Aleluia. O mea uma fo i tau te mana na o ai tau te ole atu ai i lo wingoa o te faia mo o tau. That is the amazing thing about the grace of our God. Not only he gives us his word, but he watches over that word. So that that word is fulfilled in our lives. So that our lives are blessed with all the blessings of the and the secrets of the kingdom of God. So that not only you will continue to grow in the things of God, but you will also continue to bear fruits of a kingdom person. Hallelujah. And Jesus also promised on the last evening, the last night of the Passover, recorded by John in his writing, chapter 14, verse 12. Jesus said to his disciples, at that time was such Christ and his disciples. This was not speaking to the public. It was just him and his disciples. He said, verily, verily, I say unto you, if you believe in me, you will do the same ministry and the same work that I did. You will even do greater things than I did, because I'm going to my Father and your Father. And whatever you ask in my name, I will do it for you. O ia te vaai e le lo soifua tali tonu ma lo soifua au auna i le tua. O le soifuanga wa umana tapena ina le lei e le tua. From there you can see that God has prepared the blessings of his kingdom to every man and woman, young person, and every child that believes in his word. That believes in his Bible. Or what Bible comes in different forms now. It comes in a book form, as some of you are holding. It comes in an iPad form. It comes even in an iPhone. That's the awesomeness of God. Why? Because God knew that we're living in a world that our attention span is very limited. And there's going to be a lot of challenges. The sila fina ele tua. Ole a yai le tausanga pe ole lua o lua lima. Ole a whapenana tele mea e whaasanga tau mai lo soifua. Ma lo uolanga. E whapenana na ave ese leo i tantou. Mai le tuspa ia lea. Polisi ilunga lau tuspa ia. Wa ave ngatala tuspa ia lea. Wa mamafa. Au mai e lo leo lea tua. Wisi tua inga tuspa ia. Pela ole iPad. E pei ole li lea. Poi on tu fo ele tuele ma fai uma tangata na maua lea. Au mai lo leo lau telefoni. A wala o lau telefoni. O lau wopi tu sili lea. Le taha ua i lau loto. E sili atu i lau tuolua.
e sili atu I lau whanau. O le ata mai leo le atua. Ina ia iloa ai leo le atua, e whapei ona pele le mele I ati oe. Au mai fo le atua e mawai ma le awa noa, mai le atua le ata mai, I e na whaia le mea lea. O mata o le foni, iPhone, o mata o le foni. E whapena, ona tuu I ina ia whapena lea, ona po e ina ai lea, pe ina ai lo loto, ina ia e ilo ina, so se mea ai se alu iai, e muri fofonga I ova I ati oe. O le ata maile nao le atua, you think that God doesn't know our little secrets? Wow, think again. That phone, God is there in that phone. Hallelujah. So leo fofongia nao le atua mo tātou, that's the awesomeness of God. E au mai e whaile le atua pēno whatu, e le aise mea lo sui fuama lo o langa I le asa nei, e le ita pēna ina e le atua. He has prepared everything. The mind, the intellect of the world, He's already prepared that for you. He has the answer to all those things. Wa au mai whaile le atua I atu oe mao le awa onga ia ina, tusa pe te lotu. A e le tari tonu ma e ola mo ke viso ma o onga Yesu ke viso. E le aiso wava noi le ola whavavau, e le aiso wava noi le ola whavavau. Ouch! O leo fofongia nao le tua lea, a le tua na te le manao tari tonu wai. God has also taught us in His Word. Even if you come to church where you're supposed to be established in His Word and where you're supposed to activate His Word and live according to His Word. But if you are in the church, but the Word of God is not leading your life and my life, and if you're not actually walking according to the teachings of Jesus Christ in the Bible, then heaven that we heard during the communion that Christ is preparing a home for you there will never be yours, will never be mine. Are you with me? Are you with me? O la unga, e le o se polkalame o le lotu. Ia te aua ia. The sermon or the preaching is not part of the church program. This is where we listen to the God of our lives and the God of the church. Are you with me? O la unga e maua onga e le o se mea e whai, e se polkalame o le lotu. A o le teimi le e wha o ngai e taitai o le kalesia. Le awa noe toe whaamanatu ai I tangata le whinangalo monio le tua mo oe moa au I le asole nei e tape nei oe moa tai au. So my assignment this morning is to prepare you today for your tomorrow. To challenge the way you're thinking and the way you're living your life according to the Word of God. Are you with me? What mafuanga na e sawa I nei le asole nei se fia whaanongo po le ase si mea e whaamanatu mai ia le tua ia te oe. Are you with me? Are you with me? Ia le la ua watu le lu I mua. Pa mai ia pasa asi. O le whaamantunga, pa mai ke viso. Awa tō te popole. Awa tō te atu vale. Whatuatua le tua, whatuatua mea te awa. E tele mea tō te no nofo ai. I le maota o lokta maa. Ai a whai fau te alu e sauni se mea o te toe sau. So o ia te wamai ai lea, o le kale sia ke viso po le lotu a Yesu ke viso, o ta ngata o loo whaatalitali, I le aso lea na whapenao na polo ia ke viso I le afiafi lea, o le paseka muli, e alu e sauni, te mele langi, mo oe mo ona toe sau wai lea. Are you with me? A o le talala le ia ina e tusa mafionga le tua, e leo tangata umalawa e whaatalitali, mo le aso le pe o tangata foi, e ola I le teime tupu ai le aso le, ma le aso le na, I loo tali tonunga, o le aso le sitianga. E le o umalatanga te le aso le sitianga. O le fesiri ai sea. Not everyone was going to be alive at the day of the rapture. Not everyone will be raptured. The question we ask why? Because God has already revealed His plan for that day. Are you with me? A wa uman sau ni le tuana fo fuanga uma mo la so le taua o le aso sitianga o I fa te va ai na I fa fa ngwa lo la mata upuna a fa o le fa vai lo tatu mata up ai va ma ai e kale si e fitu e lua mata upu te va ai e fa mauni la fa mtalanga le
There are 2 chapters in the book of Revelation, chapter 2 and chapter 3. There you will find the confirmation of what I'm sharing this morning. O inai te mauai lea, o le wha mauninga o lau wha matalanga lea watu. E leo umalava tangata, e o tangata na te lia ke viso, e a vea mali ma whaola i o lanto wolanga, e leo le sitianga. Are you with me? Are you with me? Mana tua o tuspa e umalava na mai lea nganga le tua e ao ai. O tangata e ao ai, o tangata o le lotu. A wai le whaitau tangata le lo lotu i le tuspa ia. E le whaitau mosa lemu, ma le au puputa, o le puta, ai lo le au puputa. My apologies there. But that was very intentional. E leo la tau nā. O te siri ai sea. Langa e leo ia i la tau le upu lea a le atua. A ia e loina foi o le upu lea, o le upu ola, o le upu e ngalue. The Bible has also taught us that his word, not only is it's active, but it's also living. Hebrew 4, verse 12. So i te wawa iei le e manuia le ngata o lo waso le nei, e manuia lo wata ea, a e whapena, na e whanongolongo i a fionga i a le tua. Wa leo whatu nei i ante oe, e leo umalama, i te ngata whate te tantou, e leo umata tantou, a whape alu si tianga lea, i le asos, le vaiaso lea. Wa leo no tu oma mau i o, a wai whanongolongo i lo lea, I mea le whanongolongo I laso nei, ma le awan le te o lai le upu ia la ufasoa ia te oe. So a o le laso to na I o le vaiaso le whaipo le vaiaso lola na e alu o le sitianga. O te ngata umala e totoi I nei whansa nei laso sa lea. O te ngata na e le oile e sitianga. Alright? A le fo buta to lon ma fo angaina le o, a wa le o whaiato na, ma aile ma te au pe lua, ma ma te au pe tolu, o le tusi o whalinga. Watch Revelations 2 and 3. Don't just watch, but also read it and keep it in your heart and live it because the time is near. O le instructions na o tusi na whalinga mua al whai mata o whai upotolu. O mea nata to we whai la wai teimi lelei. Are you still with me? So na wa o mai lea, so o oe la, o oe le whawhitau lea ina ele alu. When by next Sunday, and you're still here, if the rapture actually happened next Saturday, and you find yourself coming here on Sunday, and you're the only one here at this place, then remember today. And don't blame Pastor Mika. Don't blame that person next to you. If you're a married man or a married woman, don't blame your spouse. Don't blame your children. Ao e laso ngā wai kia lau, ao e whaino whangau. Wa I loa ua si te hoi pia. Ko miki ngi wala ingo leang. O la koe uo ngi fo ua ka miki. E leo ka miki ngā mawhua I lo leang. O ea I lo le whalonga I lo upu. Young people, if that's by Sunday morning next week and you realize that you are the only one left, mom and dad has gone, don't blame mom and dad for not teaching you that word. Because you have ears, you have a mind and a heart to understand this word. Are you with me? That stubbornness and that arrogance in us, you blame that. Are you with me? But God decides that we will all be raptured on that Saturday. But don't go and tell the people, oh, next Saturday is the rapture. Therefore, ngai ave se se ai mea o ngole a fo ni o le o lo falo. A o le ata le na o me o lo o mai la fionga le tua. Ia I tatou. Now, come with me to the book of John. That's our message for today. O le upu mo tatou le tai au le nei. O mai lea I le evangelia Ioane o lona mata upu e valu. He's sharing from the writings of John, the Gospel of John, chapter 8. He's sharing from verse 31 to verse 36. So e lima laina, e ono laina na tau te wha longo longo iai. And this is the word of God.
le upu le atua mo tātou. This is his teachings. O lona o mai le ia te oi ma. O la umata whai oi nei o na whaasoa. My assignment is to share that word and to remind us of what the word is saying to us this morning. We're going to be read it together in the Psalm 1 translation. Tato whaitawina le ngangana Samoa. Na ia tato malamalama. Those online and our English members of our service, familiarize yourself with the word on the board. Our whaitau ina tuli matai up. Watch every phrase, watch every word that is written there. Listen to the tone of the instructions. Patono talinga te langona ina le si uleo tu susinga. Hear the urgency. Hear the love expressed through those words. Awa mea umana te maua la fionga le tua. Note the instructions. Note the commandments. Note the absoluteness of what God is saying to each and every one of us this morning. Mai tawina le upu moni lava le upu te lema whaina e maua le lano langi le nei. Pa wa ai i ana whatonunga. Wa ai lona ungani mai, ma lona tauana mai ia te oe. Tato whaitawina le whai upu tolu sumatasi whaitau ia ona fetala i atu lea o Yesu ia 𝚗𝚑𝚑𝗏 e watali tonu ia te ia. A whai tau te tū maupea i lau mata opu o so moni o tau. O whatever vave. Tūni matai. Tūni matai. Ma ai mea nei tupu iei nai tangata nā. Ma ai le winga o le whatonunga po le awa onga nai ave iei nā. Nai a mai whatonunga iei nā. Ia ke wiso. A le whatonunga foi o lai au mai i le whaitali o le tangata. Right? Tatu word whai upa tolulua ian. E loa foi o tau le me moni e tu sa o loto foi o tau e le upa moni. Ma ai le leid whatonunga nai iei nā. Watua manino lava. O oe e te manuia ai. O manuia o whaalangolango i ati oe. Wa uman saunia e le tua le manuia mo oe. Wa umana ia saunia le upo moni mo oe. A o oe e whaalangolango i lau nau e su e le upo moni lea. Wa nafe mai e loa fo e o tau le mea moni. O lono winga la wa umana au mai le mea moni. Wa umana au mai au onga le upo moni. Wa uma fo i na fio mai le tangata moni. Are you with me? Are you with me? Ana whamtatala ina ia awane i umiro tatou teimi. Ia e puea le ia e whatu o le ali o Yesu Kristo, tolu. O na tali mai lea o i lantou ia te ia, o i mātou nei o le whanau a Abrahamo. E le i whaia lava i mātou mapolonga o se tasi. E whape whiona e whai mai, e tuusa o loto o tou. Ai le o le o tali tangata. Ai le tali na mai e tangata na e se ale tali. E se le upu le na mai lunga i whai upe tolu tasi. Ma le tolu lua. Le winga na wa o onga le whai maripoto Solomona. Pata o te wha. Lua fulu tasi. Lua fulu lua. Aua nei te a mou mata. Le upu. Wa iai o talinga. Ma e wha longo i lona feta lai mai. Ma e tausi lo lea i lo loto. Awa inai te mawai leola. Are you with me? O mea leo te taua nau tue nai. Awa, vave le tatou whaitau e peo na masani ai. Ai a mai se awa noa tatou te mata ai. Ia i le upu. Are you with me? Tatou iei whatasi ai nā. Right? Tatou wau tolu wha. Watali atu Yesu ia te ila tou. E moni. O te whai atu ia te o tou. O se whaia le angasala o le polonga lea o le angasala. Awa ia ina e le whai upe tolu wha. O le nā watali ke wiso e tusa ma le whaafisiri le a ma le whai upe tolu. Le ala u whaamanino e ke wiso e nā e le o whai atu i le tūlanga o la tou o polonga i le tino nei.
Are you with me? That ye 𝚘𝚙𝚢𝚑𝚡. E ana no whātua tuai whaipe I e a o a o ita ua I le awale te loa ima e mamalama lava o le tuspaia. The reason why I'm slowing down and I'm teaching you as well is how to understand the Bible for yourself. How you can interpret the Word of God yourself. Because the Spirit of God, as we know that our vision for this year, those who are led by the Spirit of God are sons and daughters of the great I am. Are you with me? That's a ye 𝚘𝚙𝚢𝚑𝚡. A whaina me te sawe ia so sa ai te le pu ea o onga ia o loa whatalele. Are you with me? That's a ye 𝚘𝚘𝚢𝚑𝚡. Aua tau te muli ma sane whai lotu. Ma whai launga. Ma whai ia o onga ia ina. Awa a le suia le awana tau te whanongolongo I le upu. Ia e whapena lama tatou misia. Le whau unga le tatou te wala awa I le tua au mai. Are you with me? Tatou ye 𝚘𝚘𝚢𝚑𝚡. Alright? Tai upe fia na o tatou iai. O lono wingo o tolu ono le la whaitau. O ko lima le la whaitau. Ia mai la ngai kou le whalong. Le ngof si ko whi whai upule o whai upule wa uma. Sa kongko whai mai o le tolu wha. Me whai la ngai. La kau ngai whai o kou le kako mea I kopi. Are you with me? Are you with me? Ko vai mai whai o karinga. E se au karinga mai kou karinga uma. Nga I o pu ea uma lama mea ngai e ke la ngonga ma kou lokto na iai na. Hallelujah. Ko vai mai ai. Ya. O le se o ngō Mr. Spark. Tato wō tolu lima. Pu e le ngango le awa onga. Catch the spirit of the teaching. Pai tau le tolu lima ia. O le polonga foi. E le tu mau pe ia I le ainga. A o le atali'i. E tu mau pe la vaia. Wai vaia ina I tu langa lea. Le ua tatala mai e ke viso. Le winga o le whai upe tolu tasi ma le tolu lua. A tu maula upu ia te o tou. O na tou loa leo le mea moni. O le mea moni fole na e whaasa o lotoina o tou. Are you with me? Are you with me? The truth has already been given. It's already been taught. But you need to abide in the Word, and the Word is Christ Jesus. If you do not abide, and if I do not abide in Christ, then we will miss the truth. Then we will create a truth of our own understanding. And that's what happens with the church. The church are depending on the interpretation of other people to teach them as how to know the Word or to know the truth and live the truth. And that's the reason why there are so many churches today, because of the interpretations by others, but we are not actually looking to the Word itself. God interpreted His own Word. Are you with me? E a mai e le tuolo na nganga, mai ona whameke wiso, a o le alu e le awina mai le ngang paia, a wa a fio mai le ngang paia, nga te wha matala ia te utou, o mea umai wha longo ai, mai ia te umatama. O ina te wa iei, o e ngang paia ma, o e le ngang paia ma wha matala le ngang paia lea, e peia o lai whetalai le tua ia te oi ma. Ai a te wha longo I tangata soifua, ma wha longo I tangata whai longa. O le mea lai o iei, a lima tangata whai longa te wha longa e lima foi wha matalanga o le upu le tasi. O mea wha langa I e le confusion. E le whirfuea I o tatou loto mo tatou mawhauwhau. Are you with me? I'm not running down those people. Are you with me? But I'm teaching you the difference between depending on the Spirit of God that is very much alive today than us depending on other human beings. Are you with me? Tatou e 𝚘𝚙𝚢𝚑𝚡. Pai upe whire la tatou wo iai. Tolu ono, whai tauli tolu ono ia. O le nei, pe atu sa o loto o tou e le atari. Ona sa o loto wha amaoni ai lea o tou. O le whai upuna tolu ono, o le tau talaki wisa sa o lotonga leo le upumoni. Christ is speaking about being set free by the truth. O le atali ina whamatala ina o Yesu Kiriso. And if you are set free by the Son, then you are free indeed. A whasa o loto o e maa o Yesu Kiriso, e matua ato toa
lo 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑. Lo winga lo pulo 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 e te oli me uma lava e te whaia I le tino le nei. E te oli foi ma e mautinoa a o le aso le sitianga e le ai se tasi e tauwhia o I lalo nei ai whapena ona e masi I le aso le taua o le aso o le sitianga. A wa o mea nei whaia e le atali. O le atali I lea o Iesu Kiriso. He gave, and this is what he said. O mea le nei e whetalawa e he stato whalongolongo I le perofitanga whananga leana mai Pastor 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑. O le mata opu nai se fulu o le tusi o Ioane. Le tala noa ina le mamoe. Mana, mamoe. O ina fai nai whetala I ke viso le pita upuna se fulu yo evangelia Ioana fai pe suma le lua. Mai ke viso na o sau ina I o tau maua le ola. Ma mo tau maua ati le lava. Gospel of John 10 verse 12. Christ revealed why he came. He came so that you and I who believe in him will have life and life of abundance. Say life of abundance. E tu lo I lo soi fuanga le olanga le nei. A wa e whatu tua I ante ia lea o le alo o le tua o ia nana sau e au mai I ante oe mau le tamau a inga. Are you with me? Tatu e whatasi la. O I fo ilan whatalai ke wiso lea. O le ti Apollo. E le aise mena sa wai o satani le fo fai lo ke wiso I mata upa lea Ioanes fulu fai pas fulu lua. Pau ale mena sa wal ti Apollo e sa we ngaoi le upo le ola le wa mai le tua ia to le te fa longa ia sa uma. E le ngata na ngaoi le ti Apollo le upo le na. E fasi fo yo e. E le fasi alofa. E le fai mai satani o le a fasi papena a fasi alofa oe. Le ai. Ele ngate na fasi atu fe mai na te faa umatia. So he's after your blessings from Jesus Christ and from the great I am. Because we are meant to be blessed as we are living today. O fina ngalo le tama mo tanto e le o le pule fa pe mea o tato tama ai ngola ka ko no nofo ni afo ni ngofo nga fo I fale fonga fale ongo. Ai o fina le tō mei e te oli mea umanai o lima. E te oli lo tutongi, po o le a lava le tutongi nei te iai, e maua yo wa au nei, I te vai ei, e matua lava te le lau whasoa. E ho o kwa lesi vai aso, la le ako koe vaenga o lau whasoa le na. Are you with me? A le whala le lewa tato te le te tonu iai na. Le kai whikau inge. O a e whai mai alai lo nguku. Kako kala ngole lei, kako kala ngole ngangang sa. A whai mai alo nguku ia so ume kau ngu, ailo koe whai, fiu e whai ngalu wengal nye, vasi se wai nye kongi o a pau, ke lola me moi, ngā o pau au me te maua, e lo tu tongi ne na, wa te tau na o a tonuina le fionga le tua. E wha pei ona e ma fau lo loto, ma tau tala I lo ngutu, o mea whai nai tupu ia te oe. E wa ai lo tu tongi e po le aari ke lo whai, whawhetai tama, whawhetai, I le nei ta mau a inga, a wai le eise me e te le mawhaia, e le popo o fo I o a ao, e te wha soa I a te au le tupelea, vi I a oe ta ma. A e whapia me, o kau wha se na. A whaia ke loa e kau wha se, a uange I mawawa kui lo nguku upunga, a wai e ngake ngofa o e kau wha se e oe. Are you with me? E le tau wha se e le tua le na mai e le upu lea. He said, my hands are never too short to help. Are you with me? Are you with me? Romans 4:17. Roma fai po sumar fitu. Mai taule lei mauia. Note the scriptures I'm giving you. Because that is the pathway of blessings. That is the kingdom seed of blessings. But mai na fionga le tuina, o le atua lea, na te foa I mai ia te oe mau. O isi mea, e pei o lo o iai. He blesses us with things that are not as if they are. Lono winga le sa e alu ne wa kele ya me tupo na ya ko sa foi lesi a fa la mai sa mo mai ya ole wa maliu ya wa fo sa mo maliu o maliu ma a foi e mai pasia oe e pasia oe me fai maliu nga ya sa ole maliu ina a na me uma e fa e tali tonu le upulea. O le tua o lo tama,
A whai mai le whai upuna, mta upuna e whao le Roma suma le fitu, na te wala awina mea e leo iai, e peise I olo iai. E ke ia wa e le si kupele. Ai ngawe ke ia le si ka wa leva ai ke ko va iai. Ai ke ia wa sawa, wa lu fa ka lo fa ke lu fa ka va kanku. E paku le. Ai paku le limo le. O la foi nga le. O ka ngaka va ku ia ki oe. Lai ba ku lima fa ka lo fa. Ya malo o mai bo leva ka ke lo fa. Ai kanku e paku lo ni. Ba va yoku. Ai bo le ku lo ni ma mai. O fa man wia le li ia ti oe. E ke lo la o e fa man wia tanga tana. E le ko uma ka ngaka le nga. Le lima paku. Are you with me? Are you with me? Amen. E ana no fa matala ia te o mea wa mea o le o lai lo bola. O kere ngal pakpaku o lo lima tangata. Ai ai na. Al pakpaku nga e mangui ai les nga ka lim kamka. Are you with me? Ai sea e ma fu le me sau lo ngu. Wai upu o kere fa la lo pe fa ko e se ia te oi. Lango le upu ia le cho le upu. Ave le upu fa lo. E kua ia nga e maua. Ai avaku upu yo le upu nga ngana foi lele nga ngana lau tere fiso te ai. E kiliki ngofi e lava. Ia te oi. Are you with me? Whenga uka ko wo iai. La fai upu na la tatu wo iai. O tol fitu. Papte toi o tol fitu le la tatu iai. Fai tau tol fitu ia o fai muli le na ia. Wa owi loa o le whanau o tou a Abrahamo. A ua o tou fia fasioti ia te au. A wa le iai la upu I to tonu ia te au tou. Tato toi fo ile le tou tonu. Pai make a riso. E loe o tou le upu mon. You will know the truth. And the truth will set you free when you abide in my word. Le wa tu fatasiel to tasima le tolulua. So ole awala te mawai le ole upumoni ma e ole le upumoni o lo tu maulea ia o onga le fionga le tua. Awana le tu maule lotu. Don't just remain as a member of the church, but allow the teachings of the Lord of the church to lead you and guide you. Are you with me? Are you with me? Wa levang ka ko lo peno fatu o fio. Ba se fu ngi o ko sa. Ma nge fa advance o ko sanga fu ile e ko fa pui. Wa luongo. Ile kai ya ko kisi ia ile wa u i dunga ai de lo o la fa nga o ko sanga. A lo wingo o lo fa mtalanga le mai e oi. I mea nei te moa I lo tu mau ia o onga a Yesu Kristo. So ai va mai en mata upu le valu ma sintala o tu pu wa le mata upu le valu o mata upu le valu I le tulanga wa o onga o lo moli mawina ma o ina fa pe o vai te mi tonu le o le fa wi o tau sanga lo no lua o onga Yesu Kristo wa le o tatu lo tau sanga na tala ye Kristo ma o wai so o tatu lunga la le ai o le masino o ke topa I le tausanga lono lua. Le au mai ei leo o onga ie wha mau e Ioane I le mata upu lea. O le vai teimi whalane o ke topa, o vai teimi o tū wha iutai vai teimi na, o teimi o tausaminga o whale apitanga. Feast of Tabernacle. Ma o teimi whapea, e matua fetu leni ma whapena o na tumu I Yerusalema. E o mai tangata mai isi ai e whapena ona iai I le taimi lea o tausaminga ia. Are you with me? E ala o mai maui na e wawa ai le iai mai po e ai leo a fionga le tua. O taimi whapena o laua tumu ia le ai o Yerusalema. Ma e wawa ai lo le o onga leo le mata upu le valu. A wai tele o onga le mata upu valu. Laua fetu le me tangata. Wa maua fo ila le hava noe ave e ke wiso le fina ngalo moni o lontama. Are you with me? A o taimi foi la ia I le lono lua leo tau sanga o tala inga ke wiso I le masina le ta ua le masina o ke topa. O taimi foi lea wa matua ina le fatu I ese o le ekalesia iuteia ia ke wiso Yesu. There is an increased opposition from the church of the Jewish people
against Christ. A wā whai la, wa ai mai le lotu iuteia, ai mai se lava li ma whai pule o le lotu iuteia tangata e taua o le ausani Tarini. Na Sanhedrin, there are 17 members of that group. Wa vaina, wa tau au ina muli uma tangata o iuteia ia wa onga Yesu Keriso. So le wa mai lo lea o anato fatu ese ia Keriso wa mta upule valu lunga atu. Na mai ei le tamaitai. Le na maua o whapena o na muri lua. Na maua lama o nai whai lea whai nei le angasala. Lato au mai alo lea ia Yesu Keriso. Ia o le mea fwoi te maofai. La au mai ala a mai ngā kenge a whi le li i leanga. Tate whatasina. Wala na o mai le mau lea ina ia e vaaile ia i le winga o le ina ina lea ma le whatu i ese o tangata o le lotu iuteia. Wai o tangata ia, o tangata o le lotu iuteia. Vaenga i le au fariseio, au satukaio, o le au tusi opu, ia ma fo inei ma le au osi taulanga. So o ia wheo te vamai ai lea, e pei fo vai teimi nei, o le whiri nume tasi le ia i lo o langa whale anganga. O le kalesia, o le lotu. The greatest enemy to our faith is religion. Are you with me? Are you with me? A wala o i le te vava iai, au mai eisi tangata whai mai a mese se, e le sao, wa nato whina mai iai na. Wa lai whina mai lo nato lawa i loa mo nato silifia, le na mai loa la wali le ia Keriso. Whai mai Keriso, whai mai mose, ia lau mai loa la male. Ma foi ne mal me la fai me le tusi tu la fon ma na tu la vai te mi lo Keriso e le ia il feringa tuai a mi feringa fo. Are you with me? Are you with me? The New Testament has not been written yet, but when Christ talk about the book of Moses, he's talking about the law, Genesis to Deuteronomy. Na foi tala no ai i tusi o profeta. La tusio tal fa sorpito Israel so la tala no fenga tuai. Are you with me? So le o tupu mai nei lo le o fa fitauli a o I fo I te va ai e nga luenga le a Keriso Yesu ma le nga luenga ngang pa ia vai temine o le tele o fa fitauli fa tu Yesu o le tele fo le na po fa tu puinga a tiri fo le na o le mana ma fa o ungo le upulea e ala va venga. The greater the opposition to our faith in Christ Jesus, the greater the anointing upon the body of Christ that worship and honor every word of our Lord Jesus Christ. And greater miracles and happenings in the lives of believers in Christ. So le utala fa utala nel tato tala no angal tai ale nei I loa maola I le upomoni a le atua. O le taiala na na pole sini le na wha moe moe. Ia e loa ma e ola I le upomoni a le atua. Know and live in God's truth. In God's truth. Deliberate wording. A wai tele, ia mea moni tele upomoni e iel te minei. Ai vavai le kalesia le mamona. E a foi lantou I o lantou le upumoni. Ai va vai le moli mau Iova, tam tonu foi moli mau Iova I o lantou a tonu nga man lantou mau e moni. Va vai le la foi le so fitu. E tam tonu foi lantou e moni al lantou up. O tu lang le na e le se me te fa pena, le se me tatou te fina o I fua. You know, we have no right to question them in what they believe in. A o oea ia mao. Le ua whai mai la fionga a Keriso I. O lene a whai tau te tū mau I lau upu. O nau tau loa lea o le mea moni. Ma o le mea moni fo le na e wha sa o lotoina o tau. So e lema whai lava le te Apollo. E lema whai le Phoebe. E lema whai le high cost of living. The high economy of the world today. Can rob you of the blessings of the word of God. E lema whai e mea nā le lalolangi. E lema whai e mea nā le lalolangi. Tatou te loa e tau tāso I fuanga.
Awa au mai le tua ia te oe mau, le anganga le poto le ata mai, e tati ola I le mea na I ona po nei. Are you with me? Are you with me? Hallelujah. Ke manao ana I e pu ea winga o onga ia. Pa mai no leo ke viso na, ona utou maua leo sa o le tonga, ai o mai tangata lotu ia. Mantua tangata e tala noe ke viso tangata lotu. Tangata o lea e wha longo longo, ma tali tonu I le kenese se yo ia malaki. Sa wha longo longo foi, ia saka, ia koi whako saka puala. Ai fo le ngor kusi sa wha nga e pasta sival kai au ne, o saka puala. O yo sa pakuka no saka puala. Vai e whai na le mori maua sa pakuka, ina mai sa pakuka, le nei e ova le tua, e hui lava, e hui aina le fua le vine, le fua le mati. Wa le ai foi, ia ni fua le ele whatuanga, wa le ai foi ni povi, I ko kongo le papovi. Ai o te whaa, tua lava, ia te oi. Le tua lea. Are you seeing that God moving in our midst right now? Hallelujah. E lese kei me kolua unga luenga. E lese mea whaingai. Ai paule tūlanga ina. E ana na tere unga luenga la motu siero lesi o wawa noi tu tono lo a inga. O na ngau yeile ina e le wha moenga le na le mafutanga I tu tono a inga. Are you with me? E le wha longo lau whanau I lo leo. E le mawhai fo ona na tui loina le mea o lai mana o ai mai ati oe. Le ta mama le tina. Lango leo wa pisi ati ae le lo toi fale lea. A o afionga ia le tue le whai mai a e loa le mea moni. E whasa o loto oe le mea moni le na. Are you with me? Are you with me? O le mea moni o Yesu Kiriso. When you know and when I know Jesus Christ, which is the truth, then all the blessings of the kingdom of God will be yours. You will have a mind that understands the word of God. E ia te oile poto e ia te oile ata mai e te loa I leo whaasoa o mea uti po mea titi na yo au whai mai ai lea ngalo kau se ia I foinga ia sakapuala whai mai ai leo sa pakuka e ui lava although there is inadequacy in my environment, but I trust that you are alive, God. I put my faith in you. O vai teimi ne o le upuna o le mai le tua mo tātou. Ia tuulo whatuatuanga ia Yesu Kiriso. Ia tuulo tautununga ia Yesu Kiriso. A wā o ia le nā, na te whamanuia ia te oe. Kiriso ia nganga pa ia. O nganga pa ia whatupuina o mea umalava le nā I lo seifua mo lo wolanga. Fai mai le no la o ma toa whanau a plamo. Le tautununga whampea. O ma toa tanga to lotu. A whai meke viso pe tō te lolotu, ai au tō le tū maui la upu. Le ma whai no tō loa le mea moni. Tō te le ma whai fwoi na maua sa o tonga. E ui na tō te mai I le lotu. Wai whai tala tangata ia. Ma tō whanau a planga. Ma tō te le polonga I se me tasi. E whai whena whai mai whasa o loto I ma tō. How can you say that we have to be set free? We'll never save anybody. Ai ma whawhaula inga. O te pelo ia. E o, ia apela amwhai mo latu tama, ai le malama tala anga o latu soifuanga. Ia awhai mai e le polonga. Ma polonga I ai kupiko. Whasa lau mon tuputu sanga, o ngofo polonga I ai kupito. Whasa o loto e le tua mai na e ala ia mose. Au mai e ave o le nufolfolaina. Wano nofo fo le nufolfolaina, ai le usta I a fionga le tua. Muli ane. Vai loina lo leo o Israel. Vai loina mata ia ai po o tu ai nges fulu le I matu. Fa ingo ina o Israel. Ai tu toi mai ai leo ma lo lua o tu ai nga e lua I la le I saute. Leo Benjamina ma sayuta. Fa ta fe lo leo a foi neo Israel e Asuria. Ai fa fe mai le ua ele a foi nei ele no fo polonga ia na. Are you with me? Are you with me? E o I le lotu, ai le talitonu e le whalongo I mea laia o I la tau I la fionga le tu.
Are you with me? Me foi nai na wa fio me ke viso. Sa te tau ana la tu roina ma talia Yesu ke viso lea. Are you listening? Are you hearing? And the same happens to us. E fa pe na foi tatou. Pe a fa na tatou fa longo I upu ia ma wa onga le fionga le tua. Ai te le o lai. Are you with me? Le la o ku me fa ka ka ko a onga. Pa mai no ke viso. O le fai le anga sala. Le anu lo ke viso o ya bramo. Are you with me? Are you with me? Because that was not his purpose. Na le fa matala lo le a le ke fa makala pia ki oi ya aper amo langa le o Yesu. A le te fa matala ya ti oi le se o upo lo di ia. Pa me le no fo longa la bonis. Ya fa pe le o ke me fiu me ke viso la lo pule Roma. Are you with me? Are you with me? So I te va ia le e au mai e fo ia ti oi mau le wa onga ata o mai ai le lotu ai ata le ora ia wa onga Yesu ke viso e te leiloina o te leiloina le upumoni e lema fai fo la na e ola ai le ia ke viso. You can never I can never live the life of Christ on earth if I do not abide and if you do not abide in his word o upo na me ke viso yo tu mau pa va mata upule valu. Mantua no fai atu o tau sanga lono lua leo le tala inga ke viso. Are you with me? A faila o ke topa. Lale masina na maliu o ke viso. E tala fa soifuanga le fa lalo langi nei. O ina masina. Le tene faila so maliu. O mati po apelila. O masina le na. So ai vam aina a faila o ke topa leo. O ke topa November, December, Januari, Februari. Mati fa pela apelila. Are you seeing the word of God? The winga leo lea wa onga lea awa ne te au mata from the word. Awa a le a fa pena na tu matai ha me yo tu spa ele e le tai se ina oi. E te tu mau ya a fa mai le fetalenga ke viso I le fiafio le paseka mulumuli. On the last night of the last Passover recorded in John 15. Ai moni mau ke viso ne awa onga I le Ioane Evangelia na suma le 5. A lai fai mai na I le fai upo e fitu. Mai ke viso mantua tala na I le vine a mo na la le upo moni lea. Lai fai mai ke viso na a fai tote tu mau ya tau. That's verse 7 of John 15. If you remain in me and my word remain in you, ask anything that you desire, I will grant it for you. A fai te tu maui la upu. O ke viso lea. O le upu lea le o tu spaia e pei ona e loina nei. O ke viso. A wa o ke viso o ia o tu spaia. O ia o le upu moni. E ana no fai ke lo tu spaia. E iai le mafuanga. I intentionally said that for a reason. Wai pena ele mamawa tu foi sa sano fam tala ya choi ai va ai le Ioane 5 pe ya macha me fai po tolu 5 la ya tanga cha la fai la ko study group la fai la ya wa o tu spaia ai fai make a research ya la chona to che awa o le tu spaia to che manatu to che mo wai le o le ola ai mana I mau pe ano to mai ya cha o Yesu ke viso le to che mo wai le ola o le o nae e fasino ye me ana to che 𝚘𝚙𝚎 Are you with me? Are you with me? Me falale na a fai lava na e fai tau tu spaia ma e loa tala angol tu spaia e te le ola ai. Wow. Wow. Say wow. O wa makua se al mele o ia ka ko a onga. A wa ngai fa long mai to anga fai tau tu spaia fa e sa o le fa moe moe. A lo fai tau ma o fai tau tu spaia e tata ia ile oe ia e loa le tangata o Yesu ke viso. The reason why we are taught and been asked and encouraged and challenged to read the Bible and study the Bible so that this written word called the Bible will lead you and lead me to the person of Jesus Christ. Are you with me? Watato ye fa tashi na. O to ye fa longo mai na o we ki va velu ese. Mai avise se ai le o fam talanga. O wai fa masino ina I oi. Lo avise se ina o fam talanga le wa nga we pu ese me ke le fifia ai. Wa fa wa do le o fam singonga.
e ke whaia inga ia kia ulau whamsingonga na, I la fionga le tua. Are you listening? Are you listening? O le tuspa ia e te iloa I ke wiso. Nena wha meke wiso, au tau tū maulo I la upu. Ona au tau mauailo le o le mea moni. E la whai mai lo ke wiso I, o le mea moni le o ia. Are you with me? Whai mai lo ne ke wiso, o le polonga, e le tū mau te tono o le ainga. Lea la ua mai lo ke wiso le awa onga lea, e wha sao ai lo le valea o tangata iutaia. Are you with me? Are you with me? He's writing the errors of the belief. Because they said, we are sons of Abraham. We were never slaves to anybody. I love him, my Lord, kivisu. O le whai le angasala, o le polonga na le angasala. Pai mai no leo ai whaneo kivisu iai I. O tau ma lo tau ta ma o le ti Apollo. Tau te whaia me mana o ai lo tau ta ma o le ti Apollo. Ma fu anga foi nan tau te le langona I la upu le avatu. Au watu te whai mai o tau o whanau Abraham. Anga wha pia o tau o whanau Abraham. Tau te tali tonu upu iau te whai atua I atu o tau. O tau talia ina me o te whai atua I te tau. Ae le o tau o whanau Abraham. O tau o whanau al ti Apollo. Are you listening to what Jesus is saying to these people? These are church-going people. Are you with me? Nefana na alele leina o au ina le lotu. E tanto fa penana na feta feha ia ina. Hallelujah. O tanto fa o whanau Abraham. We are seed of Abraham. Spiritual seed of Abraham. Hallelujah. Ai whai mai ane no ke viso ina. O le polonga ele tu mau te tonu o le ainga. Na o le atali. O ifa lai te mai ina. Ao e ola la so neima e ola e te loa tala uma lava ya noa. E ke loa la fa yo mangu nga o ko kongo la foi nei ole pau foi. Ya nga ola ya la le ngol va. E te loa foi me na tutupu ya ta vita. E o langa o ta vita e te loa fa matala me tutupu ya yopu. Ai a ele loa Yesu ke viso I tala umana. Ele o oe o se atali ele o oe o se afafine o le atua. Are you listening? Are you listening? O le winga I o onga lea, ma ia tatou loa, ma tatou wola, I le upu moni le tua, le upu moni le tua o Yesu Kiriso. The truth of God is Jesus Christ. Are you with me? The Bible leads us to Jesus Christ. O le tusipa ia lea, e te ina oe, ma o ia Kiriso Yesu. The fa matala ma ia Kiriso I o le kenese. Right at the very book, the beginning of the Bible, Christ was mentioned there. E pe ia o ngā tusipa ia. Tāna tia mai ke wiso I to tonu o le whenga inga tuai. Patu a wha I loa mai lava I le whenga inga fau. A o ngā uma lava o le whenga inga tuai. Lai wha matala I Yesu ke wiso. Ma fu angalana o le wa o mai ne, le wa soifua mai ke wiso, wa ola mai ke wiso. Ai le o talia ina I la tau ia. Ona o tangata ia, na ana whaitau I tala ia. O tususinga ia mose mala o profeta. Ai lan tau te le o iloa. Le winga wa o onga na ia ke wiso Yesu. Are you with me? Le lefa me ke wiso I na o le atali I lava. E mawhai ona tu mau te tonu o le ainga. O ifa le te vai ei. E toi fo ia lo whamtalanga le sitianga. As I said this morning, I said some stuff intentionally. E mea na ufa pena o na watu iei lo ufa moemoenga na watu ai. Ina ia eva ai iei lea. Ao e lotu le aso le nei. Ai te lei loa ina Yesu Kiriso. Lo winga lo o te lei loa ina Yesu Kiriso. E te le oola e ia oa onga Yesu Kiriso. E te le alu li sitianga. Are you with me? Are you with me? Wa langa o upui o la fionga le tua. E le suia e se tasi. A fionga le tua. No one can alter the word of God. People can misinterpret, but they can never alter the word of God. Psalms 89, verse 34. I will never violate my covenants, nor will I alter the words that I have spoken. O te le tu la foina, peri li wina la upulea. O te le tu mavaenga iai. Ma fuanga foina te la ngona mai whafonga soa tatu malu nei, whatalai le tua e ala ia Isaia. E lima, fa mai, o le upulea le tua foi fua mai. Langa lai wha mau nia o ia Jeremia mua fai po suma le lua.
mai le tua Yeremia, la le mea nei te vai ai. Fa matala Yeremia e fai mai ia le tua, il fai po suma le lua, wa sa o la wa ai a wa o le tua, o te mata i la upule na ina ia fa tau nuina. See, every word that we have spoken this morning and we shared this morning, God is watching that. If you capture that word and if you live your life today according to this word, God will bless you. All the blessings contained in his word are going to be yours. He said that he comes so that you may have life and life of abundance. Speak the word. It's about time that we speak what God is saying, not what your mind teaches you. Are you with me? O te mine wa te tau na wha sao mea tātou te tau tala ai, a tātou tau tinonga. Our confession and our declaration and degree of the word. We decree according to what's written in the word, but don't decree what your mind says. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Te manawa na e poe I, fai mai nona ki wiso, na o na te di a foi nei e tu mau tu tono al fale. So a fai la e turi e sea leo al polonga. E lei ni o no foanga o la tauia. Are you seeing what God is saying to us? A tu mau lama le la tau tau tonunga le ia o onga le whenga inga tuai. E le a vea e la tau ma whanau a le tua. O le lancho wata to nonga na whanau a Abrahamo. A leo whai mai na whionga le tua I ala yaki visu. A na o tau o ni whanau a Abrahamo. If you were sons of Abraham, you wouldn't be doing what you're doing to me right now. Are you hearing that? We are sons of Abraham, and we need to do what Abraham did. O tantou o whanau I la fwoi nei le whenga inga le tua ma Abrahamo. Are you with me? So tanto ti lo Abrahamo tanto tama ai le avelo tanto tanto nunga ya Abrahamo ma me e te tafili sa no ai le I au me fai ma o me fai le la lolang awa o tu langa ai e te tali lava e te sele I me ye te olai e ui o oi o la tali o Abrahamo. We will reap our actions and what we believe in this word despite what God is saying to us. Are you with me? Man koe kasia kako sa unginga le aso ni. A fa mo mole o wor ka lan fa sa le fiafi. Ka pungi ankoa e umalona tatu o fale loka losi koe ka kala le ila sa le e lenga. O po mai le pa fa le le. A fa ke le fifia la le se loku le fiafi. Fa lo loku ko fale. Are you with me? Now come to let me think. Come to Luke 16. Ako ile Lucas sumaleon. Ba mai la I me ile fa matalanga ile ki wiso. O le moli mau la tou e winga o la tou o le tama o la tou tama o Abraham. Ai la me fai ile tu fa ngau ya Abraham. E o la tali tonu lea. Na fa long le upu ai le o lai. Suma le ona vai fa upu suma le iva. Luke 16 starting from verse 19. Na wa onga le ake wisu. See yourself in that passage of scriptures today. O te au ngani lava ia te va ai I lo soifua I le aso le nei. E tusa ma le maulea. O le maulea o le mau I tangata e tō lua. Na ola I le lano langi nei pe o oe ma. Are you with me? O tatu e fatasi ma. These two people live life like us today. And let's bring it closer home. They were in the same service. And it was a Sunday. And it happened to be a Sunday, the first month of November. But it was not in the year 2025. Are you with me? We're bringing it closer home so that we can understand. Baba aile le maui o la fionga le tu. Manchole nta to fa longo I salamu e valuiva tol sumatfa. Are you with me? Are you with me? Psalms 89:34, God spoke there, I will never violate my covenants. Now this is some of the covenants of God. Tasi nei upo whenga inga le tua. Right? Tato vava ai men tupi tangata ia.
O le tasi tangata mau oa. O fai pa suviva le o fai tawina. Wa ofu le ofu pauli. Ma le ia vavae. Wa tali le ia lama ia ya so uma. O le tasi tangata mativa fo i ngo ia la salo. Wa tatia ilona fai tuto. Wa lilo I papala. Wa mana o tele ia ai mo moi mea na pa uifo le lao ai le mau oa. A wo mai uli. Wa eto. Ona pala. Ona papala. Wa ofo ina oti o le tangata mativa. Ona avele o ia a ngelu I le fata o Abrahamo. Wa ti fo I le mau oa. Ma ua tanu. Wa I se oli le mau oa. Wa fatau ngaina. Ona te pa ele o ia. Wana I lo mamao atua I a Abrahamo. Ma la salo I lo na fata. Wa alanga tu fo I le mau oa. Wa fai atu. Lo to mai Abrahamo. Ia lofa mai a chao. Ma ia awina mai la salo na te fufui le tumbo lon te mai lima I se vai. E wha malulu ai lo unei lau whaiva. A wa o pua ngā I le mumu o le afi. Are you with me? Now look at me. Look at me. Vai mo le mau yo le fionga le tua. Fai mai le rom le Ioane le valu totas. A fai e te tu mau ya wa onga po la up. Ona maua le oe o le mea moni. O le mea moni fole na e wha sa loto I ate oe. A wa a wha sa loto o tou. E le atali. O ke viso lea. O te sa loto ato toa. A wa o le polonga. E le tu mau o ia e le ainga. A e na o le atali. E tu mau I na. Lea la ua au mai le atale I ate oe ma. O le ata o ta maloloa ia o tangata iutaia. Are you with me? Are you with me? I feel some of you are already gone home. You are here in body, but your mind is at your home already. I urge you to hear what God is saying to you, because this is for your good and your blessings. Are you with me? Lewa mane tala ya Abrahamo. Oti la wali e oti tal tonu. Ola ua whanaua Abrahamo. Ta me mau ke le ngofu polonga se mea. A mako whioki mau ke le langi le ia amo. Le mako kama. Abrahamo. Abraham will vouch for us in the presence of the great I am. Wai maua mai le tato awa onga na. Ka manawa ana e tari tonu ia awa onga yona fionga le tua. Le ana ua watu wa whioti I le aso e tasi. Vai le mena maua le tangata e ui ina polonga ma tautu lei le soifuanga. Ai na te lei la whaai. Upu ia Yesu Kristo. Are you with me? Are you with me? Right? Lazarus lived a life of struggles. There were times that he slept hungry. There were times that he longs for something warm, for friendship. But despite those situations in his life, he never gave up his faith in Christ Jesus. Lea wa au mai ele tuole me moni le aso le nei. O til ta malole ai fai mai le famtalanga ale tua e ana le tuspaia ke wiso e ana le tuspaia o mai angelu ave la salo pena ave iai. Tala noa mai pena ave iai. Ave sa o ai fata o Abrahamo. Ai sa ola polonga. Ola tingaina. Ai le avea le tingaina me polonga. Na te la foa iai le tua. E le fa pe atu. Le tua ngai fai mai foi. Ke viso ngai fai mai foi ngai sau ngai o maua le ola maua atiri. Ai o le ngalo ki ngainga. Ai le ke fa kukua pe ai. Hallelujah. The confession of a man that he knows there is a better place waiting for him. O tato uma tau te mana na o le ola whawawau. But listen, e le mawhaina tāo le nofuanga le nā, e ata le ola mo ke viso le aso le nei. Ma ve ke viso mali ma wha ola i o tato walang.
There's no other way I can bring the word of God to you. But I am just echoing every word so that they are not my own, but sharing the heart of God for us this morning. Hallelujah. Ave fata o apela amo. Kako vaaina ila ka lesia kali ina o apela amo. Are you still with me? Take fatasi. E leo fana uma apela amo peno fatu. E leo tanga tolotu uma yo leo le favavau. Leo o tanga tolia Yesu Kristo e mali mfaula yo la towola. Ano fatu yo o tanga tolia Kristo wa lefa me Kristo I. O la towia na fa longo matali tonu ila na upu. Mai o mai upu ya. Pai mai lo Kristo. A fai 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛. So they believe. But Christ knew that belief is not going to last. So he taught them. Now you believe in my word. If you hold and abide in my word, then you will know the truth. You see, ole talitonu ele ngata ina. Ole talitonu ole me fai pea lava pea. E te o lai po a lama tulanga o mai ate oi. Are you with me? Malama winga wa onga. E fai upo tolu tasina o tangata leo fa longo ya wa onga. Talitonu lo ya Kristo fa me Kristo fa taina o talitonu ai. On melo temna oi. Yo 𝚟𝚙𝚢𝚘 le upu lea. A wa o 𝚟𝚙𝚢𝚘 ai. Ono tō maua leo le mea mon. E fa sa o loto e foi o tō le mea mon. Le lau kako mai lo le maua. Fai mai le mon maua le fionga le tue na. The Bible is very clear. I leo langa o tangata lea na ola manuia. O mea o malava. Ai hoi mea mea mai le lau. E ai ue ave fa soa isko inga o la salo. Ai le mamao la salo. Ma fale o le li lea. Are you seeing here what the Lord is saying to us? A kele so kamau aina. Ai is tangata. Na o lofa pena o na tautu leilo la tu soifu. Ai loe le umana tau mawhai. I le aso lau kau mawhakanga ngai ai. Ia wala au i lesi o ainga. Pa au ngai ainga ngai ko ke kua oi. E napi, o mi neipa a. O le napi foi pole neipa fa palangi. Yo whatever. Napi. Wa Yesu ko mea ai. Yo le ye mea ai ko koe o le mako o le mako ainga le nyafi. He said, okay, if we can share with you. Yang fai mai. That would be good. E pe ai kau fori mai. Ai le lo le wa. Al Lagavale le wa koe wala au mo yo le. So fa soa. Wa le fai mai e ho I mo mea pa u le lau. Ele kangwa ave mas kamado ola alale e kilo mai asimea ai kilo mai asimea salo wa de ki ofa ngoi ala salo la ole lau fai wala cafe on there. Are you seeing how God teaches us? E sile mali o tama e au mai upu e mai winga upu e fa na ngau e tato ia ngaola manuia le o tilo le ula le o timolono manatu e alu I oi e le fea e alu ya apelamo e alu ya apelamo a le fe mai la fionga le tua wa o ti le tangata mativa alu ya apelamo wa o ti foi le maua wa tanu vai upo le tua o ia te vai ai a e ola ya Kristo Yesu ma ola ya Kristo Yesu e tanu oe ele ECM papa toi a o laua e halu leva ngai ole il paradiso. Are you seeing the truth here? Mea fa meke wisa tu maula upu o na e loa leo le memoni e fa sa loto oe so le la wa e talia ke wisu ma e tu maula upu o lo I lasa e te oti ai e o mai angelu ave sawa oe ile paradiso e te alu paradiso a o lo tino le nei ia le ngal feka ni se la oli o asi ia ma fo nei ma o le sunga le la wa so swani mo pole o foi lo tuso la ia la ko fa va senga fa ngo po kala me a la le wa ngalo ma ya te o la lo nei. That's the truth and I want you to know the truth. Ele o mai angelu ave o nga o e loku ma o la kali po la fingo apela amo. Don't be silly. E o mai angelu leanga o le fetalainga lea le atua. It's part of his resurrection covenant. Leana te dia Kristo na e ola le tulanga le nei peo ai foi nei o la salo. Pa fonga le fionga le tua. O mai angelu ave oe.
So le lai fai au fa le lau singa ma ya au se foi nisi fa ma ale ma liu ele ya ngisi ele ya ngisi fa mai lo le foi ele lo fangia pa fa no upa lalang mai ele lo fangia o le maki mai ya ai o upu ngale la lo lang al ke minga fela wa ai al ke minga fela wa ai ele pe pelo le tua ya na fiong o wa te hoki inge mai fa ka kai e fa fe lo woki e po le fois o ka dia la ko ia ko ko nge pe fa fe fe ngo oi pe ke alo se king pusa ko kongo le afo nge lo ko ma oi ke a fa nga pe ngal ka uia oi le afo nge le siapo ma ave i lalo inga ele fa sima nga fo ke le lo ka nga ka sa mo po la me le fa sima ku nga ma ale fionga le tu le fuefu ile fuefu e ka kau ngalu le fuefu ile palpala i ko online le wa o isi me koko a ngofu ka nga ka ma fa mangi fa ba o le manga i yo ku nga mau se ai va ai nga oka vai me nga ki ola nga ki fa mo ia vai lo ku pe nga fa nga o se fenge fa lo pusoki pusa papa e fo i fe ile e fe ilafi mai ia nga ave fa nga mo si ai nga ma nga ka ku le voi ke minya are you with me pa yo mai angelu ave oi a le la ve pisile la lo langi nei tu langa na ala wai odi le lang pa la fionga ne tu mau la upu e lo oi le me moni fa sa loto fo oi o le me moni la so nei a e tu mau ya ke viso ya la lo tu mau ya na wa onga e o mai angelu ave oi are you with me ka ko va ira is kamalea. Let's look at the rich man. Ele itanuina ona o ia mativa, o ia mino o ia tamawainga. No, he prepared his funeral according to his own understanding, his own belief. Sa ola le ile ai ola ta pena lona oti. Le avea lona maliu mo lona oti ya ke viso Yesu. So melane fa mele fionga le tua. Na oti tanu. Ai tanu e wa tanu nei la le palpala ai ko fai mai la fionga ne tu e ke ia e la wai e ke ia la wai oi e se holy he woke up in hell I from talanga ne tu I want you to catch this. I want you to see yourself in the eyes of God and the plans of God today. Ona te pa ai le o ia oi se oli ma ua fatau ngaina. Listen very carefully to these words. Waoti lesa ta mawanga afai mai te ia o la oi se oli. If Christ Jesus is not in your life today, wake up, invite him to be your Lord and your Savior. Because when you live a life according to your own understanding and your own belief, hell will be your place. But I'm not going to mince the word. This is the promise of God for all of us. Lea wa otia nei, mamai wa seoli wa fatau ngaina, e lea ai se file mui seoli. Seoli is going to be everlasting. It's going to be forever. There is no second opportunity. Don't fall for the teachings of other churches that they said, if you do not do well in this life, when you die, God will give you another opportunity to make good your life after death. There is no such teachings in the Word of God. Awai te ola mo te tulunga li e whai mai. A e ola lalo langi nei ai le ato tolo wo langa mo ke viso. A e oti la e toe waki tua ato se oli. E ei no foanga nei ina whai mai. E toe a oa oi oi ma toe ta penai oi. Ina ia e alu lo fali o le tua. Ma ngai ele ngā. Na me tātou te le ola I mole nā. Al wha lave nā. E o se upumoni le mea le nā. It is not truth. And the truth, the name of the truth is Jesus Christ. Are you with me? Tatu I whatasina. Mai wala I o tau o whatau ngā ina. O lono winga, e le o sona manao. Le winga le upu le o whatau ngā ina. E le o ia o mamafuai o na tinga ina. O na o rawa iai le fili le ti Apollo. Le ti Apollo le na fasim wha o matia ia te oe maua taola. Le whalau toa tu o ti Apollo foi ngā koe whaki ngā inga kiri ia te oe maua. Are you listening to the word of God? Men of America, we saw tu maui la opu. Tu
Tu mau la upu o le tua o ke viso Yesu. Are you with me? Tatu ye fatasiena. Pamai ona tepa ele o ia wai lo mamau atua apre amo mala salo i lona fatfata. O ia te lo ai lea. E ke leka waso i oi se oli. Waki ma ai ai la wa ai. Lea nga e oki o kau. O whaasengo sengo la wa ai. Ia ina. A le ke waki o. Boia ki ngale mamau le mei apre amo. Ai loa tuaia fo ine le mau olea. Ko i loa ko malka ma ki ngale kumu kangale kalangi ko la salo. Ai loa le mau olea. Salo. Are you with me? I want you to catch the word of God. This is what the Lord is putting to my spirit. We are not here on our own. The Spirit of God is saying that there are some other people that we are responsible for them in their well-being today. O te langona mai le nganga o le li le awa onga lea. E fo istangata a choche mana o mia lau fesosoani. Fa penana fa mafola e yo wa ao. Awa sa fa pena ona maua lima o le mau oa lea. Uisa ia te ia me o masale mawhai ona ia ta talaina ona lima mo la tōia. But that's how we see the truth in our lives. We were able to share that gospel of the kingdom of God. Let's open our hands to others. Why if it is God would bring somebody else to help you there. Wa tiri e fo mo va ya la salo i lona fata wa alanga foi wa fanyatu lo ta mai Abrahamo wa va lopulea o Abrahamo lo matou tama lela woti ala tuele alu ya Abrahamo mena fa make viso I o le polonga le angasala ele avea ma atali o Abrahamo ele tu mau foi le ainga o Abrahamo. Are you with me? Are you with me? Lela watali le le mesa ia ona na ia I loa o onga le fionga le tu ai le yolai. Are you with me? Ao e soi fua mo o wola I naso nei a vea le fionga le tu fai matita inga o tato wolanga. Au e te ola I lo lava sila fia, au te ola I lo lava I loa. Are you with me? Are you with me? A wai pe e fōlinga I whainga tāna fionga le tua ai te sapi an whamanuianga. Hallelujah. Long to mai Abrahamo alofa mai ia chau. A wina mai vai e. Le lo koe manga o ia la salo. Ai ngai lalo langi ngai. Sa manga o la salo I lana fisosoani. Ai sa I ivi o maka. Vai wadi unga lupuri ivi. Nga va aia kwa I la salo ki kilo es. Are you with me? A wadi ivi o fofonga I lesi tangata. Are you with me? E alenga. Wa mangiso. This is a family church. That's all ainga. E fa soa de uputa to te lango nei na mai nei tato te manui ai. Ia e lofa mai ia tau a wina mai la sau fufui ba la ka ka men mangao. Fufui lon te muntumo lon na mai lima se vai. E fa malulu ai lo nei lo faiva a wa pu nga ile mumu le afinei. Le winga le afionga ia ke visua o onga ia le afionga le tua. E te loa ai le onga ma le manui o se oli. Are you with me? Ma fo anga ia o mai le tua me tonu ai tupu tangata ari se oli. So awa te ola ma e manatu o oi o la tali o Abraham. A ia e loa o oi o le wo ke viso Yesu. Awa o nai te mau ai. Whanonga tali Abraham. A fonga le tali Abraham. 25. Ona whaia ne leo Abrahamo lo wata I e. The importance of these words. He acknowledged him as his son. But listen to what he said. Ia e manatu. Na e maua mea umai lo walanga. Na e maua. Na maua fo ia lan salo mea leanga. O le nei wa fa oli ina ia. A ua puanga ina oi. E le ngate nei mea uma. A ua tu mau le vanu tele. I lo tato va. O le melea. E le masao ai. O e ua inei. I le paruteiso. E fio atu ia toto. E le masao mai fo ina I se oli. I nei le meo lo matou iai. Listen to that truth. Jesus said you will know the truth. The truth that when you land in hell, that's going to be your permanent place. There is no exchange.
There is no transitioning later on from there. Because that's where you chose to live. Te ia o e se oli, ia whaamali atu. O ina, lea na e olai. E te loa a pele amo, whamaila ngane a pele amo, lo watali ia. He acknowledged that he was his son. But he never lived the life that his father Abraham lived. E te maua uma vaenga ia, mana ia pe te maua so wamano nevasa to, mata le mata upa atua le valu ma le toltasi se i ol whaiunga. Hallelujah. Awala le ofa matala mai nei e apele amole mele le tupu ya te ia le mo tatou. Whalongo leo ngani o te malo lea. O oela ma, we are the reason for the bleeding of his heart. But mai le whamatalanga al mau olea. Amo a whai o le tūlanga na, if that's the situation, I can not be redeemed again. Please, Abraham, send Lazarus. I have 5 brothers down there. They need to know the word. Wai lea ngani lea alea fo inei ale mau oa lea. Pai mai a whai lau lea tui maua so wanoa wha mole amo. Tuli la salo. Langa iaia uso e to lima laila loi papa toe. Ai oile Emmanuel Christian Ministry papa toe. E whai iaia awane iu mai i le awala leo te sawai. Listen to the truth. Are you with me? Tatei fatasi. E te lea na fatu a whai ia lea o onga le ia somaliu. A lea so nei. Whai iaia o tatou o tatou a whai nei o tatou maliu. Tatou maliu lo lea i le tūlanga lea i le tino mana mawhauwhau. Ai tatou wola whale anganga. Whasio tio tatou i tūtino le tino nei. Are you with me? Are you with me? A wā e le whasio tio tō tatou tūtino i le tino. Ono wina tau te ola i awa ina. Are you with me? You with me? Pa whonga lai whamtalanga i fo ina ia. A mo ia ina. I le tali le i le mauoa. Mai. O lai ai Mose ma le au perfeta. There's Moses and the prophets. If they don't listen to them, then no one can change them. O lo iai Mose ma le au perfeta. O Mose ma le au perfeta. O le tusi o le whenga inga tuai. Lai whai mai apera amona. Lai ai le tusi pa ia. A le o lai matali tonu le tusi pa ia le na. Po le a lava le vavenga o ia tu e tua tu tunga mau. E le tali tonu lava. Are you listening? O e langona ina. Nā ia te oile tu spa ia. Se I lunga lima tanga te leisa na tu spa ia o iai. Hands up those who don't have a Bible. So every one of us has got a Bible. So there you are. That message is for you and I. If we are not going to listen to the word of God, then hell is going to be our place. God has planned everything. Salamu e valuiva tol fa awone ngalo sa le wa onga le na. Mai le fionga le tua. O te le tu mavaenga ia polo inga. I will never violate my covenants. All the covenants of God are written in His word. I will never alter what I've spoken. E o fo ia na malelenga I po ana fetalenga. Mai le tua na te le tu suia. Hallelujah. So there is hope for all of us. Lo ia le tato fa mo moenga ia na. All right? O ia le fai upulo te fia fai tawina mo oe winga ile. Ile tulanga le e on tawalunga I lo le tau talanga. I just want to share this with you. I sharing from verse 44, and not 43. Seale me te le langona I o tau la upu nei. O tatou le fetala I ele tua I le upu le akiviso. This is the Lord speaking to us this morning. Seale me to te le langona I a upu. Ai to Itali ya akiviso ina. Ia wafo ila. To te le mawhaia o na wha longo ila umata upu. Why aren't we hearing this word? Because we do not understand His speeches. Tato te le oiloina, lona, pinanga lo mai. O inai te toi avea o ia o onga ia na mai le toi ia Isaia. Isaia lima valu maleiva. O umanatu, e le outo manatu, o le mea lea outo wala.
e le o wala ia. A e peno fatu le aonga na a e le loa ma o le loina le fina ngalo le tua, le upulea le tua. Pafu anga fo ina na se ya mea ia tatou te whaia. If we do not know the word of God and if we do not live the word of God, that's the reason why we are doing the opposite of what he desires us to do. Are you with me? That's all ye 𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 now. Now, just bear with me. Koe lua lava whai upuia, whai upai whawha. O tau nai lo o tau tamale ti apolo. Lea wa wha manino mai le tua le aso le nei. A e le a o le tu mau ia wa onga ia. E le o tātou ni whanau a le tua. E le o tātou ni whanau a pera amo. God does not mince his word. Are you with me? If matua tu sa o mai le tua lo na fina ngalo mo tātou, whafonga. O tau na nai lo o tau tamale ti apolo. Tau te fia whaia o mea tu ina nau iai lo o tau tamā. O le whasioti tangata ia. O ia o le whasioti tangata talo le amatanga. E le tu mau lava ia le upomoni. A wa e le o te tonu lava ia te ia le upomoni. A tau tala ia le tala pepelo. O lana lava le tau talai. A wa o le pepelo ia. Ma le tamā. O le au pepelo. So e wawa iei nā. A whai ai o mai o e sangaka kalpepelo. A whai o sangaka kalpepelo. E le o le atua so tātou tamā. Are you with me? Ku sa pe ke whaola ina. Ai alanga e kaukala pepelo, e alanga o kaukala pepelo. Langa o leka ke whaia me whaia le tatamā. O tatamā o le apolo. O ia o le kamā o le au pepelo. So o le aso le nei. Fasio kia lama le lau whaiva pepelo lea. Are you with me? Are you with me? Mai mau peang whai peo ke sau ngima, mai se ako toothbrush, toothpaste. E kau ke whiu e fu, e alu le nye yaso, whiu e fu fulu e le mama. A le me mama ai o tā lau whaiva ia mo tā ngutu. Ia nofo le upu lea, le upu ola i to tonu o tātou loto. How we cleanse our mouth and our tongues is by keeping the word of God, keeping Christ's teachings in our heart. When we speak, truth will come out of our mouth. Hallelujah. Paftai mo pati ai na. Fai upe whawhitu ona umai rolea, 47. Ona umai rolea. This is very important. 47, media. (8:47). O le mai le atua, e whaalongo ia fionga le atua. O le melea, to te le whaalongo ai, awa, e le mai le atua, o tō. E la tue whaitau watu. Wa i mai o te ringa. I mea o te whai atu ai. A ta oto nai whā, lua sifuru, lua 𝚘𝚙𝚢𝚅. Wa i mai lo loto. Mea o te whai atu ai. O lua sifuru, wa tali e whaalongo i mea o te whai atu ai. Lua 𝚘𝚙𝚢𝚅, i o wa i mai o te ringa. I mea o te whai atu ai. Aua nei te au mata i la upu. Ia i te wina i lo loto. Wa o le ola lea mo oe. O le malo longa fo i lea. Mautino o malawa. Let's read it in English. Te whaola la tatou lau whaiva pa Peritania. Let's read it in English. Read it loud and clear. I want you to own those scriptures. Read. My son, give attention to my words. Incline your ear to my saying. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Hallelujah. Are you hearing the Lord for yourself this morning? Are you glad you came this morning? Yes. Le woman, you know, left your le chofe punai fasu me fitu. O le mafua anga ya la ino tatu le langona ina le upo le atua. Langa le o tatou ni whanau lea le atua. Ouch!
That's hard. That's hard. But that's God speaking to us. He knows our hearts. And isn't it amazing that He so loves us that He reveals the truth? So a whaiana, e te fuatia le te wawai mea e te whaia. A whaia umana I loa mea whai mai le tua aua. A lai te whai mai, whai pēa. Leanga o apira ama o lo tama, o au whoi o lea tali o re suki visu wa utalia. O mela nao tau whaasanga tau lea fionga le. O te tatu tu lai au whaasolo le. Le wha umbanga o lo whamtalanga. Now, as I was studying this word and having a good time in the presence of God, na tua mai ai le tua ia tau ia le whasi whaitau o le whaalinga tolu, pai upe luas fulu. Media put up Revelation 3 verse 20. And that will sum up our word for this morning. I want you to see this. This is the truth. And the truth that will set you free. Even up to now, the truth, this is what the truth is doing for you and for me and for all of us. Ile tai au le nei. O mea lo whaia le upumoni le mo oe moa. O mea lo whaia Yesu Kristo mo oe. I want you to picture the Lord, the Christ, and what He's doing in your life this morning. He said, behold, that's Jesus speaking. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come into him and dine with him and he with me. Whautau te tuatu le puipui mo tuitu yatu. Ai se tase whaalongo I lo leo ma toi na maile whaitutoa. O te ulu whale atu, ma te tarisua maia, o ia fo I maa. O le opomoni lea. E uina maliu ke viso ma wafio le langi. Ai na te leo tu lafo ia te oi. He's standing at the very door of your heart right now. And He's saying to you, son, my daughter, if you're hearing my voice, please open the door. I want to come in and sup with you and you with me. O le awa nona na o mai le li mo oe, mo a o le tai ale nei. O lau whai unga e whai iai, but o lau whiwhilinga. It's up to you how you're going to respond to that verse. Because once you open your heart to the Lord and ask Him to come in and sup with you, He's going to do that immediately for you today. He's not going to judge you of what you did yesterday. He understands everything. Ile whamasino ina oe le le ilea le upumoni. Langa na te silo fi ina mea umaro soifua mula wolanga. Paule me nau nau iai, po e langona, lona 𝚜𝚘𝚙𝚢 ia te oe le tai haole nei. Ma watu seawa no e fio mai ai lea, e fia fio te tonu ia te oe ma. Ai le ngate lea whamai o te fia tali sua ma oe. O le kalesia leo le kalesia matua le ai ia se whamoe moe. This is what the Lord is saying to this church. Laodicea, there was nothing good about that church. They've lost their faith. But the Lord of the truth and the truth Himself was still standing at the door of the lives of those people. Likewise with us. He understands all our lives. E malama lama le li le ola yo tatu olanga umalava. Ai o lo tutu pea ma tui mai. Tata tatalatu e fai tutu o ia te. Ina ia fio mo le aso ne fa le leia o mailo wana nafi. This hour and this moment will correct and erase all the wrongdoings of our yesterday. He will enter in and He will sup with you and I. Sup is not just eating, it's just not having a feast, a feasting time with Him, but He will share His heart with you. He will reveal again the plans that He has for you and I today. We're going to sing that song, Have Thine Own Ways,
Lord. Have thine own ways. Let that be our confession. We're going to sing that song. Media put on that song. Have thine own ways, O Lord. You surrender your life. Let that be our prayers. Pule mai oe. Le tua yo matu loto le asolene. O oe o le whaipu. E tue whawina lo wipu whaleanganga. Surrender your life and let Him remold your heart as a potter does to the clay. Say to Him, mold me and make me after your will. I'm waiting, yielded unto you. I'm not going to ask you to come to the front. I'm asking you, wherever you're standing, wherever you're sitting this morning, He's standing at the door of your heart. And He's knocking. He's knocking. So let that song be our confession. As we sing our confession after that, and give Him worship and thank Him for coming and subbing with you. Hear our prayers, Almighty God. We thank you, Father. Thank you for ministering into our lives. It's been a long morning, but it's worth the time that we have spent in your presence. I mato fa longo si uleo ole awosi taulanga I lo malu Jerusalema e sili le aso e tasi I lo malu malo maota na I lo isi mea umo le lalo langi e fa penale anganga ya mato ola mato tau tinonga le. Hear our confession. Hear the cries of our hearts, O Lord. Ya te ele tangangana Samoa ule mai o Yesu ia chera o ole fai Give Him thanks, acknowledge Him for hearing and for entering into your heart right now. Abela ufafchai ona wea chaliaina low bala awatu e fio mai ma fio chonu ya cheoe ma fio chonu ya cha. Hallelujah, hallelujah. Ele masalo salo macholoto. We will never doubt your love, your mercy, and your grace. We heard this morning, Psalms 89:34. You declared that you will never violate your covenants.
nor will you alter the words that you have spoken. Mātou te le masa saloi awa o mātou whalongo le nei tai au. Salama e walu iwa tolu whāna e whetala iai. E te le tu mawaenga i au poloa inga. E te lele liu foi. I mea umalawa wa uma ona e whetala ia. Mātou te tali tonu. O e whaafonga ina o e tali ina la mātou wala au. O e whio mai. A whio tupu i te tonu o mātou loto. A whio tupa veo mātou tino o lo nofua li i le lalo langi nei. Whai ai lo fina ngalo lo mātou tama. A vea i mātou ma malama o le lalo langi. Vea i mātou ma whisosoani mo isi tangata. Whai ai lo fina ngalo lo mātou atua. Le aso e te whio mai ai ma e wala au mai ai. Awa mātou whatali mo oe. Le ngata iai mātou nei le tai aole nei lalo ifo le malu nei. Ai whapefo i lau whaunga ma lau whamanuianga iai lātou. Na mātou wasi taulanga i le tai ao atoa le nei. And also, Father, limit not your blessings upon this day. Every day that people comes onto this life, let that word minister to their spirit and let them know the truth, so that that truth, which is you, Lord Jesus, will set them free. And everyone shouts. I was just telling our party, Lala Mailen, Mamalo, Ole Tua le Netao, Lala Mayai, Mamalo Lele, Ya or Saudi Melfongo or Ole Calesia. Yeah. I'm going to be there 2 4 4.